Inshuti za Digital Encyclopedic Tech Limited, uyu munsi rero tuje kubabwira yuko twabafunguriye ishuri ryiza, ishuri ryigisha ibintu byinshi bitandukanye, harimo kwestara amakamera, harimo kwestara internet, routers, access point, tubigisha ibintu byinshi, tubigisha video editing, tukakwigisha rwose uburyo wabasha gutunganya amashusho kandi mu buryo buri professional. Aha rero twabazaniye kamera nziza, abifuza ko twabestarira iyi kamera rwose ni karibu. Iyi kamera nkuko mubibona ifite megapixel 8, kugira ngo urayibona, megapixel 8. Ni kamera nziza rwose ibasha gufata ahantu hanini, kandi nkuko mubibona hano ni Clearview. Ni Clearview ibasha kugaragaza amashusho meza ninjoro. Ntabwo ari bya bindi bya black and white aho amatara azima ukabona abantu bose barasa. Oya, iyi ni nziza, yigirira amatara yayo, iyo ukuyeho amatara isigara n'ubundi ibona. Ntabwo ari bya bindi byo kuvuga ngo urarucanya amatara kugira ngo kamera ibone. Ni kamera nziza. Iyindi kamera dufite ni iyi ngiyi, nayo ni Clearview. Nkuko uyibona hano megapixel 4, ariko nayo ibona neza rwose, ibona neza. Ni kamera nziza, kamera nziza rwose. Ubona iyo ukicomeka ihita yaka, ikakwereka yuko ninjoro rwose itakenera amatara. Ubwayo yifitiye itara. Ni Clearview. Ninjoro haba hameze nk'aho ari kumanywa. Ni kamera nziza. Kamera nziza rero, ngwino tukwigishe uburyo izi kamera bazestara. Ngwino tukwigishe uburyo ushobora kuzihuza na telefone ngendanwa, ku buryo ubasha kubona business yawe, cyangwa ukareba mu rugo ibiri kuhabera kandi udahari. Hari iyindi kamera nayo, iyo mu bwoko bwa dome, nayo 8. Aho itandukaniye n'iyi ngiyi, iyi ngiyi ifata amajwi. Nkuko mubibona, iyi ngiyi ifata amajwi, mu gihe zirangana, megapixel zose zirangana, zose ni 8, ariko iyi ngiyi ntabwo ifata amajwi. Ni HD ariko ntabwo ifata amajwi. Iyi ngiyi ifata amajwi ku buryo ibiri kuvugirwa mu rugo ubibona kandi ukanabyumva. Niho izi kamera zitandukaniye. Zose ni Doom. Tukagira indi kamera nziza ahangaha nayo, iyi nayo ni Doom, ni Clearview, ariko iyi ni 4, mu gihe ziriya zombi ari 8. Ubwo nayo ni Clearview. Ziba zitandukanye, ariko zose ni kamera nziza. Hari n'udukamera twa kera rero, twa megapixel 2. Utu natwo turi ku giciro cyo hasi, kandi natwo iyo dufite urumuri tugaragara neza. Iyo dufite urumuri, utu dukamera natwo nta kintu dutwaye rwose, tugaragara neza. Natwo watubwira tukaza tukwestarira, tukakwigisha cabling na labeling, tukakwigisha uburyo ushaka guclippinga uyu mugozi, ugashyiraho RG45 ukoresheje ino tools, clipping tool. Si ibyo byonyine rero, Digital Encyclopedic Tech ibigisha kwigisha no kwestara access point, routers, ku buryo rwose ubasha gutanga internet mu kigo, ikigo kikabona internet, ukamenya gutandukanya switch ifite PoE n'itayifite, ukamenya ngo iyi switch ikora ite. Tukakwigisha kwestara access point,
ukamenya ngo access point yesitarwa gute. Yego, urabona ko hano ise iguha, ukamenya uburyo bestara router. Sibyo byonyine rero muri Digital Encyclopedic Tech Limited tubigisha no kwestara amashanyarazi. Ubona ko yanditseho 16 ariko yanditseho C20, ukamenya ngo bitandukana bite 2016 ikora hehe, nibiki wayicomekaho, nizihe nsinga bigendana nazo. Nk'iyi murabona ko yanditseho 15 ampere, izina ampere 15, iyi afite ampere 20 nkuko uyibona. So ubukwiriye kumenya ngo ni ryari nzakenera 15, ryari nzakenera 20, ni ibiki bikwiriye kuyijyaho, nizihe nsinga nkwiriye gukoresha, niye size y'insinga nakoresha. Mutugane rero tubigishe, dukorera Kimironko nkuko nabibabwiye, kandi tubasha kwigishiriza na online utiriwe ugera ku ishuri. Hari byo twakwigisha online ukazaza uje gukora pratique, tuwa kamera nk'izi ngizi kwestara ukazishyira kuri NVR tukareba ko zigaragara, warangiza ugakora iki, ukazihuza na telefone uburyo ubasha kurebera business yawe, urugo rwawe ukarurebera ahantu hose waba uri. Bye bye rero, mwaye muri kumwe na Horike. Mutugane, dufite abarimu b'inzobere kandi bigisha neza.